Tariki 3 naguo mweri wa kanana mwaka wa 2023 ni muhoko wakwa ati muthenya waku ni uragutwarithia uwega twirigaine nawe muthenya wa ira kiguthomera maria maragithiite na mbere na gukunuka na makiria mathaini ma hwaini na ndirakwira ona cia kihanda wega mathama ni ngucokereria ngumenyithie maria mariku thiini ria iriko ya mohoro ni ndagicokereria na gitio kinene riu itikira kwarania na nie kuri mwena wa Facebook ni @muthingi TV kuri mwena wa YouTube ni @muthingi TV bere ndaya reke twambe tumukire mamwe ma maria tukuhaririirie na makiria ithaini riri. Mamwe ma maria tukuhaririirie ni ati atungatĩri a kĩndini ni monekanĩte kunyita mbaru mĩario ya wĩiguithanio gatagatĩ ga President William Ruto hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa mũng'ethanĩro Raila Odinga na waikaria gĩtengera gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kajiado gũthiĩ na mbere na gũkaya kumana na wagi wa maĩ matheru. Nake kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Pokot ya ithũĩro nĩ atarĩirie atĩ ũgitĩri nĩ ũrĩkĩtie gũcokereria mwena ũcio. Kuma gũkũ muciĩ munene wa Kenya Nairobi itikira kwania na ithuĩ kuri mwena wa Facebook otoguo ngukwirite ni @muthingi TV tukenjereria mohoro maitu ni ati atongoria a kĩndini na makiria kuma kaunti-inĩ ya Gĩthii matongoretio ni muthikabu wa kanitha wa Anglican uria uikaine ta John Mangi ni mathiĩte na mbere na gukenerera na njĩra nene kana njĩra nene wiguano na makiria mĩario iguano iria tanyĩtwo gũkorwo ho gatagatĩ ka president na mũtongoria wa kĩama kĩa Azimio Raila Odinga. Ukiri uguo ni mathiĩte na mbere na gukirira atongoria aria mathiĩte na mbere na kana tamarateti undu uyu makiuga ati ngarama nene ya muturire ni mo maundu maria magwo ni gukorwo makiaririria. Ukiri uguo ni matugiritie Raila Odinga ni kuteaniria mirurungano yake na gwitikira kuhuthira njira ya miario kana njira ya miario niritanyitwo kuhorohia bara iria ikoretwo igithii na mbere na makiria nginyanagia mirurungano guothe bururi-ini. Now, I could like to take this opportunity to welcome the discussions between His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and the Right Honorable former Prime Minister, Honorable Raila Odinga. To me, this is an answered prayer because I believe a lot of Christians have been praying for peace in our country. Humble themselves, pray, repent their sins. Then God from heaven will hear and He will forgive our sins and heal our nation. So to me, I'm welcoming these talks and I'm 100% sure that they will produce good fruits in order for our country to remain peaceful, in order for the citizens, to have peace of mind, in order for families not to lose their members. We are avoiding premature death out of the decisions that are not good. We pray that as they plan to sit, they will find an amicable solution on the part of the ruling party, even as they have a long-term plan in their manifesto. There comes a time when you come up with immediate measures to deal with the current situation. There are what we call the low-hanging fruit. Prime Minister for even cooling down and accepting to sit down and negotiate together with the President, and I'm 100% this will produce a long-lasting solution. Riboti-inĩ ĩgiĩ mĩario nĩ atĩ watongoria na makiria kuma mwoho wa Kenya Kwanza nĩguo mwoho ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere na gũtongorio ni President William Ruto na mathiĩte na mbere na gũtongoria governor wa kaunti ya Embu ũrĩa ũĩkaine ta Cecily Mbarire na rĩrĩkĩtie komorwo kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩnyitĩrĩra mwoho ũyũ wa Kenya Kwanza mĩario-inĩ ya wĩiguano na ĩrĩa ĩtĩtio nĩ thirikari oro hamwe na mwoho wa Azimio la Umoja. Gũkĩrĩ ũguo na mathiĩte na mbere na gũtongoria President William Ruto na makinya ma kĩũcamba marĩa aragĩthiĩ na mbere na kuoya mĩario ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ mũmbunge wa mbere ya rũgongo Geoffrey Ruku. Madam Chair, in the government we have, the people of Bere as a community, has very few CEOs. Actually, only one CEO, the Director General of Vision 2030, who has been rocked out of his office
between the internal wars, Professor Jogona, Minister of Finance. Our son, he has fought for this nation, and it's unfair for someone to be kicked out of his office. We request the government to reconsider that move. Professor Jogona, please, the sons of Bere also deserve to be CEOs and Director Generals of some of these parastatals. Kuna CEO mwingine mnaisikia? Huku Mbeere North kuna CEO? Hakuna. Na tunaona ni kama because we are marginalized community, extremely marginalized. We are very few. The other day I had a meeting with the chairman of Public Service Commission, Ambassador Mushiri, so that our people can also enjoy the national cake. Aikari ka mwena wa Gitengera guku ni kaunti-ini ya Kajiado ni mathiete na mbere na kuonania kigiriko kiao kuna ati macungiririo ni kugura mai matheru kuma kana gatagati ga ciringi 30 nginyagia ciringi 50 na ni thutha wa turia ni mekuhimbiria tabarira nyingi cia mai matheru. Ukiri uguo riu ni makaire thirikari rohome na andu a wendi mwega metikire kumenjera ndobori cia mai ma cumbi mwena ucio ni marendio gatagati ga ciringi 10 na ciringi 20. Ritana riao ni kuri andu a wendi mwega metikire kumateithiriria kuona ati riu turia ni mitutu ni tukinyite handu hakumagagia kuona ati mai kana mai matheru marakorwo makiendio gatagati ka mbeca icio ndakungigugwetera ni ciringi 30 nginyagia ciringi 50. Tabarĩra nyingĩ iria ciambĩrĩirio mwaka wa 2018 na makĩria nĩ thirikari nĩ cionekanĩte gũkorwo irũgamĩte. Gĩtũmi kĩnene arĩ kĩ gũtirĩ kũramenyekana kĩrĩa kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. Kuna shida ya maji, serikali inashinda ikisema maji itakuja ile ya bei rahisi, lakini hatujaiona. Yenye tunapata tu ni hiyo ya lori yenye inaletwa tunamwagiwa kitu kama hiyo. Hapa tuna muda mrefu hatujachota, na hapa tumekaa karibu miaka 2 sasa tangu maji katike ya usiku, kwa sababu mara nyingine walikuwa wanaondoka usiku wanaenda, ikijai mwagike na wafungia. Kwa hivyo sasa ni muda mrefu tangu hata mimi nilikuwa nafikiria kana kwamba maji imekatika kabisa, kwa sababu kabisa hakuna maji area hii. Tuna shida ya maji. Kuanzia tu maji fresh tulikuwa nayo kitambo, tukaletewa hiyo ya 3 bob, ilienda ikakatika. Sasa hii tukikunywa maji fresh ni 30 bob na tunaletewa na gari. Maji ya chumvi pia tulikuwa na borehole, zilienda zikakatika. Sasa hii tunanunua, tunateseka. Nauza maji ya chumvi ni 10 bob, ya fresh ni 30 bob. Nasikia kuna maji ya serikali sijui ilikuwa inauza 3 bob kitu kama hiyo. Mimi sijaiona kutoka December, nimekuwa nikiuza maji na sijaiona. Riu tuma mwena wa Gitengera tukuria ni kaunti-ini ya Kajiado tuthie na mbere ni ati no roho kana ruhonge rwa andu kiumbe kuma kaunti-ini ya Naikuru ruria rukurikanite ta Midrift Human Rights Network ni rutanyite gukorwo rukiruguria tabarira iria tanyitwo kuhurana na uhagukwa ugitiri na makiria kaunti-ini ya Naikuru ya irathiro rohamwe na iria ya ithwiro. Tabarira ino itanyitwo kwandikithia andu kana itanyitwo guteithiriria kuhurana na mbeu njithi kana aria makoretwo tiganite. Catherine Wanderi kuma ruhonge ruru ni agwite ati mari na mwehoko munene kana mari na mwehoko munene wa tabarira ni gukorwo ikigia maciaro na makiria ari kuhurana na njakara cia ekinae. So the title of the project is Peace and Social Cohesion through Multisectoral Youth-Led Dialogue on Conflict Mediation and Violence Prevention. It's a pilot project, a partnership between Midrift Human Rights Network and the GIZ, the Civil Peace Service. And since it's a pilot project, we are implementing in Nakuru Town East and Nakuru Town West. In 4 months' time, we can say we might not be able to really achieve the long-term objectives, but there is what we call pathways to outcomes. So we are trying to at least engage the youth in a conversation that will gear them towards changing their mindset on violence prevention and conflict mediation. This project is coming with a certain background that some of them were engaged by the politicians during the campaigns.
crop in. Hard economic situation that we are having, and those statistics means that that is a population that are active on the ground without any meaningful job or opportunity to the nation. I cannot say even the county or national, to the nation, because we are not providing those youths with opportunities. So this is coming through that background, and we just saw the post-election politics and the polarization that was there. You saw the recent demonstrations, and who are involved? The majority were the youth. Haya, kamanda wa borithi na makiria kuma kaunti ya Pokot ya Rũgongo nĩ athiĩte na mbere na kuuga atĩ kuma thirikari ya Kenya Kwanza yoya wathani ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio na ũgacoka kuongerereka na njĩra nene kũringithania na wathani kia Mohoro nĩ ugĩte atĩ namba ya andũ arĩa mathiĩte na mbere gũtabania nyihĩte gũkũ gĩtũgĩria minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ anyitia mũthĩori na gũtigĩrĩra atĩ aikari arĩa marĩ mwena ũcio na arĩa marĩ na mĩcinga nĩ matunyũkithio mĩcinga ĩyo na gũcokerio maabitha a borithi nĩguo kũhũrana na njama cia wĩkinaĩ oro hamwe na ũici wa mahiũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra mwena ũcio. Nataka kuhakikishia wananchi ya kwamba usalama katika kaunti yetu ya West Pokot tumeongeza askari, tumeongeza officers katika sehemu mbalimbali, na ile ya hivi karibuni ni ile station ama post ambaye waziri mwenyewe Kindiki wakati West Pokot aliamuru ijengwe pale lami, tunaita lami siku hizi. Officers zaidi ya 53 ambaye tumeweka pale wanashika doria. Kwa hivyo Pinuk na Marich, that stretch ambaye zamani ilikuwa shida, nataka kuhakikishia wananchi ya kwamba hivi sasa iko salama kabisa. Kutoka pia hapo lami nyeupe kuelekea Sarmach, kuenda mpaka Basol, mpaka Amolem, nataka kuhakikisha kwamba kuna usalama ya kutosha. Nake mwandiki mũkaru na makĩria ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Dr. Raymond Omolo nĩ ugĩte atĩ ng'enda kana nĩ ugĩte atĩ kuma agenda ya kana kuma hĩndĩ ĩrĩa kana gũcokeria riboti ĩyo mwandiki mũkaru na makĩria ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Dr. Raymond Omolo nĩ ugĩte kuma agenda ya hũthũkĩra na makĩria ng'enda-inĩ kũrũgũrio mwaka-inĩ wa 2018 maũndũ maingĩ nĩ makorirwo makĩgarũrũka na kuona atĩ nĩ moire njĩra ya kũhũthĩra ng'enda cia ũkinyanĩria. Akĩaria na andĩki a mohoro Omolo nĩ ugĩte atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩgĩteithania gũtigĩrĩra atĩ mathĩna marĩa makorwo makĩonekana ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ mahoranwo namo, akĩonekana gũcokerera na gũkũmithia na njĩra nene ngero ĩrĩa ĩrĩga gwĩkĩka ya ica ikuhĩ. Ng'enda kana rũrenda rwa eCitizen rũrĩa rwĩrĩkanaga atĩ nĩ rwakorirwo rũgĩthogwo naguo, na gũtuĩka Raymond Omolo nĩ akorirwo akĩyumĩria na kuga atĩ maũndũ mothe nĩ macokereirie. That we are developing regulations for was passed in 2018. That's over 5 years ago. And within those 5 years, there's been a lot of changes in terms of technology. And there may be need for us to have amendment to the Act. But we'll be able to deal with that based on the proposals that we'll get from the public, but also the proposals that have come from the task force. So we are here today as part of an assignment that we began almost 6 months ago. Out of the 2018 Computer Cybercrimes Act, able to start implementing those regulations. One is with regards to the critical information infrastructure, how we need to secure them. Two is with regards to how to deal with cybercrime that emanates out of the use of cyberspace. And three, it focuses on the issues of capacity building and capacity development for those of us who work or who are going to use cyberspace. Like any other law, when you set up a law,
today. The circumstances today might 3 years down the line, or 4 years down the line, or 5 years down the line, like in this particular case in point. Haya, na gitio kinene twambe twikirie mururi wa Muthingi TV ni turacokereria twambe tukorwo twakuda ikombe kia ni turacokereria na riboti makiria ndugetikire guthira mitambo. Twe farafara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbiri ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tabarira ya ikumbiri ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku. Goko kwa Muthingi TV kihumo gya gutherema nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Gukenare ni aria mari na kieha ni gukorwo ni makaninirwo kieha ni undu wa gucakaya na aria matigitwo ni endwa ao. Riu ceceni ya Muthingi TV ni irakuhe kamweke ga gutangathithia kimenyithia kia mwendwa waku. Araniria na ithui kugerera email nio sales@lookuptv.co.ke kana kugerera namba ya thimu nio 011 043 0158. Nao endwa aito maroma ma kwega kuraga. Changamka leo, changamka cheza loto. Mohoro tutagwo Nation Gathiori ni ndimutwaritho wa Nduthi Westland. Nyumete na mwana wa Naikuru kundu gwetagwo Bahati. Ani ni muthaki wa roto thakite roto maita maingi no muthenya umuthi ni ndahurirwo thimu na ndi muhotaniri wa 250 ni ngira arata kwothe mathake roto ni undu wa ma na ti undu wa maheni nima ni ndayona na maitho. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza loto. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kurumanira hamwe na ithui ngikumenyithia maria mariku thiini ria iriko ya mohoro wa arimi na makiria huri biashara aitunguru kuma kaunti-ini ya Machakos ni macakaite ni kiria maugite ati ni kugotera kana ni kwambatira kwa bei ya thogora wa itunguru nduria cungiriirio ni kwambatira kwa bei ya maguta guothe bururi-ini. Gukinyiriria riu ni maugite ati thogora uyo wa itunguru nduria marendagia ciringi 180 riu no wambatirite nginyagia ciringi 200 o hari kiro. Majina naitwa Faith Mutuku, niko hapa Masako Market, Machakos County. Hii ndio soko kubwa ya Machakos County.
Kwa wakati huu tuko na changamoto sana, kitunguu bei imepanda tu sana. Juu saa hii kitunguu inashindana na unga. Kilo ya kitunguu kwa sasa imefika 180, lakini tunaona itafikia 200 kama hakutakuwa na jambo lingine. Kwa sababu kitunguu miezi kama 2 iliyopita ilikuwa tunauza kwa 60 shillings per kilo. Lakini sasa imekuwa 3 times within 2 months. Hiyo imekuwa ni pesa mingi sana. Customers wanalalamika, hata sisi tunalalamika. Juu sana. Hata mpaka nilikuwa nakuja kununua kilo, sasa inabidi ninunue nusu. Kilo ilikuwa nauziwa na 60 shillings, sasa hii kilo tunauziwa na 180 up to 200. Unabageni unakuta kila mahali wanauza hivyo. Na kitunguu tulikuwa tukitoa Tanzania na saa hii imepanda bei sana. Ile ilileta hii shida ya kitunguu kupanda hivyo, transport imekuwa juu sana. Mahali zinatoka hakuna wa kupanda kitunguu, alipanda mahindi. Ndio ile hiyo bei ikapanda juu zaidi. Na hii waziri ya trade Moses Kuria, sasa wajue venye watatupatia mbegu na watu wa agriculture pia na pia fertilizer, na wahimize wa Kenya walime kitunguu kwa wingi. Juu nimekuja kugundua katika grocery kitunguu, waru na nyanya ndio most moving products. Sasa kitunguu inahitajika kwa wingi, lakini hapa Kenya hakuna. Ombi letu kwa serikali kama anaweza kutuchimbia hizi boreholes ndio tupate maji nyingi ya kulima kitunguu ya locally. Juu kitunguu Family mwe kuma gicagi kia Emoko yani guku ni kaunti-ini ya Kakamega riu mari na gikeno na andu hiyo na ni thutha wa mwana wao na uria urite kana urite kwa ihinda ria miaka 10 na gucoka na mucii. Boniface Munyesi na uria ari wa miaka 22 umire gwake na njira itoikaine na riu family no ikirahira kuona ati mwana wao ni acokete. Huyo kijana mwaka 2006 na akapotea kabisa. Tangu amepotea tumemtafuta bila kuona shirika yote kuona mtoto. Kwa hivyo imekuwa maajabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa ile video ilikuwa kwa ya 207 tulidhania mtoto anafanya namna gani? Amekufa. Msichana wangu tunashukuru jinsi vile ulilinda boma. Ungekuwa msichana mwingine ungekuwa umeenda umetoroka. Jinsi vile tunaona wasichana wengine wakifanya. Lakini amelinda boma, amelinda shamba. Hata mtoto alisaidia wa kwanza wake, mimi ndo ninunua taulo. Kasema amepata mtoto. Nikafurahia na kuchanga hapa na jenga shemeki yangu na mwambie atakuja kuonekana hatutafanya matanga. Nikasema nimevumilia vya kutosha, sitaweza. Na mama yangu baada alikuwa hako hai. Baba mkwe hako hai. Mama mdogo hako. Sasa mama akawa kali. Nikasikia kwa amri zao kidogo. Walikuwa wananikataza wataki kuona mtu hapo kwa boma. Lakini kweli yenyewe mama alimaliza akakonjeka akakufa. Kukufa kweli yenyewe nilipata mtu. Huyo mtu hakukuwa Mkenya. Huyo mtu alikuwa Mrwanda. Huyo mtu alikuwa ananisaidia kwa maisha yangu. Na tulisitikika sana kumpoteza ndugu yetu. Wakati baba alikuwa bado yuko hai, mama bado yuko hai. Ndugu yetu alipotea, baba alitafuta ndugu yangu mpaka akakufa bila kumuona mtoto wake. Mama akakufa bila kumuona mtoto wake. Imekuwa huzuni sana, lakini nafikiri penye wazazi wako sahi wamefurahia kitendo ambacho imefanyika. Mtoto bila alienda college kaonekana chakula nyumba. Mtoto akikosa hata pesa ya chakula anamtumia. Haya, huyu kijana wangu akachukua simu ya kukopa, ikaonekana vile hana pesa, anamtumia shilingi 150 200. Hali ya chakula kwa nyumba mnajua kawaida, anafanya budget yote, tunakula tunakunywa. Haya nirugira kuria riu iharo-ini ngumenyithie uria nakuo kuhana. Timu kuma guku bururi-ini na makiria riu nirikitie kwambika kambi yao ya zoezi mwena wa Kasarani o riri mathiete na mbere na kwihariria guthaka mbitika cia kimabũrũri na iria igathakirwo kuria mwena wa Budapest. Mbitika ici itanyitwo kwanjĩrĩria tariki 19 mweri-ini uyu nginyanagia tariki 27 mweri-ini uyu mwaka uyu wa 2023.
Mazoezi si mbaya kulingana na ile training yenye tunaendelea tukiwa kwa camp. So tunaendelea mzuri kulingana na ile program yenye tunafanya, mwili na respond mzuri. So ni sisi tu kujitolea na kung'ang'ana ndio tuone mbele itakuwaje. I'm targeting to learn 155. God willing, mwili respond mzuri na nikiwa na afya mzuri. Tashukuru sana, hiyo ndio target yangu. Pamoja tuna train as a group kama brothers and sisters, kuleta medals mingi na tukue represent mzuri, at least hata tukimaintain kama ya last year. Hatutakuwa mbaya sisi mkiwa mnatu, na pia sisi tutakuwa tukisema mashabiki wetu wanatuoje na wanangojea mazuri kutoka kwetu, so lazima tujitolee. Kama ni kwenda kuleta medal lazima tulete. Tugithina mbere ni ati nayo timu kuma kaunti-ini ya Laikipia ni rithakaga bitika cia nguvu ni marikitie kwambika mehaririria ma ngaragano ici na makiria iria igakorwo kana iria ciukaine ta Inter-County Sports and Cultural Association ni ritanyite kuhanika kuria kaunti-ini ya Meru kana kaunti-ini ya Meru. Ahotani bitika ici magakorwo makirugamirira bururi wa Kenya bitika-ini cia Afrika ya ithwiro. Nyabara wa timu ino no riukaine ta Samuel Gathogo ni ugite ati mehaririria maya no mathiete o wega, akiuga ati ni matanyite gukorwo makiyukia uhotani bitika-ini ici. Lazima ifanye mazoezi ya kutosha. Kuna ile endurance ya mikono, endurance ya miguu na kila mahali ya mwili, na ni lazima tuangalie mchezaji awe na afya njema. Kama vile umeona tuko na timu ya men kwa ladies wengi, wakati tulikuwa tunawaajiri juu it is the first time tumekuwa na timu ya ladies, tuliwaambia lazima mtu awe na afya mzuri. Tag of war ni mchezo tulianzia mwaka wa 2005 katika Laikipia, na tukaperform mahali tunafanya mazoezi magumu na ni mazoezi ambayo unajitolea, kwa sababu tuliambiwa kwamba train hard win easy. Pale Meru tuko na kikosi kutoka tarehe 20 na tunashukuru ni kwa sababu tumekuwa tumejiandaa vizuri kwa muda wa mwezi mmoja, fanya mazoezi kabisa tukiwa tumesaidiwa na our coach team Bwana Maina, na tunashukuru sana kwa sababu wamekuwa wametusaidia sana kufanya mazoezi kama yale ambao tag ya men wanafanya. Haya, muthiani ati Anthony Kimani no riukaine ta Modo ni arikitie kumurorita nyabara mwero wa timu ya Ulinzi Stars na kuerera wira wa uria wari nyabara wa timu yo Bernard Molala une thutha wake guthamira kirabu-ini ya KCB. Kimani guteithiririo ni uria wari nyabara wa kirabu kia Bandari Vincent Odhiambo Ulinzi, na aria matanyitwo kana aria mararikirie mari namba 9 kana marikirie mari namba 9 na point 40 na kana 49 kimeragia mwaka wa 2022 mwaka wa 2023. Macio ni mo mariko thini iria iriko ya Mohoro ngatho cia mwanya ni nyothe mwatorana hamwe nani gikumenyithia otauria bururi wa Kenya uragithi na mbere na kwiriunga. Mucio no wakihumo gia gutherema ni gukwira ati guku ni kwa Muthingi TV iria ko ni Kariuki wa Nduati. Nitutete mawoni maku na nikio no twende kuigua mateta na mendekithia maku iguru